米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Sali kakak mapulong pingan. Dalam ikan siya kita tubi papuli no kawas iditaanan to parohay a rumiat. Nanay maru itsen no mita kusua no kawas ato maru sapatlama no mita anini a rumiat。姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以马太在古沙包阿兹邦都萨布罗西瓦阿都西尔索阿萨，kamu o marurayay atu karetengay ko inorong a tamtamtaw i katay ni i takwanan amin tak pahanhanen aku kamu saan。马太福音11章29节说：“来吧，所有劳苦背负重担的人都到我这里来，我要使你们得安息。” Saligagaaw uurip nomita to rumiamiat mamaritemoh aja ko masamamanay a karurayan a lemak. Nika ilaluma no siniata no kawas i mamatatlal ko inurong no paluca ita a chirihatay ko urip。我们的日常生活中，总会碰到令我们忧虑、烦闷的事情，但在上帝的恩典中，我们心中的重担会被卸下，使我们得着平安。Mi tolong kita，我们一起来祷告。Matumusay ko ulah a wama niam i kakarayan, paturutan niam i tisonan ko ruray no paluca niam atau inurong no urip. Nahani pakasualin kami.Terlalu isugo masa mamaanay a karurayan at lemak no urip niam. Tak mapahanhan kami a matumes ko rihatlay。是爱的主，我们将心中的忧虑交托给你。我们确信你要卸下我们心中各样的重担，使我们得安息，满有你的平安。Pagani i tatamanay ang anganutapang ji Yesus Kristo a mitulon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。